إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه وأمينه على وحيه ثم الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa ko, mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala, iman to na si itano kapapantagi ko di tano di pamagusay na hadith ikatalopulo agu isa si iku al-arba'unan nawawiyah agyang kaya hadith na pamanutul niyan rakitano agyang kutuwa galabak o pamaka ingulalan tano na kasabapan sa kakabubay iraktan o Allah nagu kasabapan pan sa kakabubay iraktan o mga tao. Masya Allah. So, dad na unaan yan, agyang kutwa kakabubayar ka Allah subhanahu wa ta'ala, may pag-uno ta yan, agyang kutwa kakabubayar ka mga tao. Inunta na mga alus ikot pada mga hadith, apad sa agyang kutwa kasusuat Allah subhanahu wa ta'ala, sa agyang kutwa manusia, na agyang kutwa kakabubayaron o madakal ataw. Okay. So, kanaba ayaan tapatano na ubatano kababayaw madakal ataw. Ayaan tapatano na agyang kutwa manggalabak tano, so ikasusuat Allah, kabubayan yan, agu kebubayaan o mga tao. So, diya sa manay bandingan tanong sa geng hadith. An Sahl bin Sa'd radiyallahu anhu qal عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله أحبني الناس. Niyakat ditayan ko Sahl bin Sa'd Pitero yan, amyaka poong ko Abul Abbas Sa'ad bin Sahal Pitero yan adna sa katawa mama amyaka umaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ina kumaku Rasulullah na inisaan yan su Rasulullah o di na tialwan yan su Rasulullah. Ya Rasulullah, hay sugu wallah dullani ala amalin nguna na uwakong kasagyang utuwa galabaka aw pamakang galabakakan idha amiltuhu ahabbani Allah aw pamakang galabaka ko agyang kutuwa galabaka na kabubayan ako ron wallah nguna na uwakong pangdoon karakan pagusayang karakan agyang kutuwa galabak aw pamakang galabak na ka na kabubayan ako ron Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. So mga sahaba ridwanullahi alaihim na ayad na diran di pa naman namaran nagyang kutuwa andamanaya imakang galabak siran sa galabak ikasuatiran ko Allah subhanahu wa ta'ala hagiguti pinakamapuro up antapiran sa iku kapapagintawiran sang kai adunya. Subhanallah. Ilang nga nagyang kutuwa pa kay sa iya na ya Rasulullah guna na o akong kasang kutuwa galabak o pamakapanggalabak na kan nakubayan ako ron Allah miyaka piya pamangani ayadan pemangnin ka naging uta kabubayar ka umiyadan raka giyang uta tomyoror ka giyang uta briskir ka giyang uta sabab kiadan ka na ayad na pemangnin ka naging uta kabubayin yan raka. Allahu akbar. Wa yuhibbuan wa ahabban yan nas agu kasabapan penuto sa giyang uta kabubayar ka ng mga tao upaman na pemangnis ka niya hagalabak mag-uno ta udi na mararagsa agyang ko ta duti man nabubaya o Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko ta bubaya o mga tao. Masya Allah, Masya Allah. Faqal na inisimbag o Nabi sallallahu alaihi wasallam izhad fi dunya yuhibbuk Allah. Allah akbar. Tawarangan ka sa dunya sunganin ang mapapadalam sang kai a dunya kakabubayan ka wallah. Anto na imaan agyang ko ta izhad udi na agyang ko ta zuhd. Ayam makna nagyang kuta zuhd nagyang kuta tarkur raghbati fima la yanfa'uka fi daril akhirah gyang kuta nganin akibaga ka ko shay adir ka pakanggay aguna sa alungan amawri away kanaba ayam makna katawarang saya nabatig ka talikudan kan sa magatus ka porsyento sa dunia di beda maanaw katawarang naging uta katalikudi ko dunia okay na kanaba ayam makap mamaana roon na kanaba ayam maanaw to na ubang katalikudi sa magatus ka porsyento sa dunia di ayam maanaw to natalikudin ka sunganin at tamok galabak kataro adir ka pakanggay aguna udi na dir ka pakagup sa alungan na maori duty maanaw to
Ay nunta na Allah subhanahu wa ta'ala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ini sugu yang kita no agi mutakaku atano ko bagi antano ko dunia. Ugi na kanaba ayama na to na obatano paka pendak-dak la agian ko to kaku atano ko dunia. Udi na obatano ron teman agian ko to antap tano singanin tano. Ande maneka ko atano ko dunia. Kesababan sa kakatali ko dito sang ko to suatan ko Allah simbatan ko Allah agian ko to tadem ko Allah subhanahu wa ta'ala kagiti perkarata. Uwi na tamang pensasaka pagariakan nakatatadaman ka sa Allah subhanahu wa ta'ala din ka di suasuan sa Allah. Din ka di minggulala na yung mga paliugatian na apya kapan malaita mo napakasulid kan sa ginga hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ba aya maanaw katawarang udi na kana ba aya maanaw zuhd na uba ka mabaluy amiskin di igira na sa ribat so sabut sayo sabagi aya kaya sabutan niya sa giyong kutwa telikudan sungan ina mapapadalam sang kaya dunia na aya kaya sabutan niya nun na pembaluis kanya na miskin di aya makna giyong kuta katalikudin ka ku dunia na giyong kuta talikudan ka su dunia ame ka su dunia ka na kerengkan yan sang kutwa din ka di ka panuno atana din ka di ka simba ku Allah subhanahu wa ta'ala gitu makna to subhanallah na ame ka sakana malakita mo na daran ka sa giyong kuta din ka di kandidikat daran ka sa giyong kuta din ka di ka sidka ku sesuatu Allah daran ka sang kuta din ka di ka panuno atana ku Allah subhanahu wa ta'ala kalangon no gelebak ka sa karukabintang kan na kisusumpat yan sa alungan amori ay kasusuat Allah subhanahu wa ta'ala na kebubayaan ka Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah kebubayaan ka Allah subhanahu wa ta'ala wazhad fima inda nas yuhibbukan nas nakatayas wika dua aka kebubayar ka mga tao tawarangan ka sunganin ang mapapadalam ko mga tao kakebubayaan ka mga tao talikudin ka sunganin ang mapapadalam ko mga tao kakebubayaan ko mga tao uwi na kanaba katalikod ato talia katalikod lagi do kaya pamusitan ron anto na imanaw to sumanusia sumanga tao na aya pa kaasaliran langon tanod aya pa kaasal o mga tao na kebubayaan nira nagyang kota dunia ad na kipantagagyang kota dunia away nagyang kota kebubayaan sa iko dunia na baka kiran di ipake pagurad saka pakai pagurada pakai ilain ka kira na mapasang ka disiran sa gyang utak ko kakuang ka ku dunia kaaya mapamulagiran na gyang utak kikagud niran ka kaya miyagi pagurad ka sa gyang utak kebubayan niran miyagi pagurad ka sa gyang utak kebubayan niran oy natalikudin ka nan pagariakan udi natalikudin ka gyang utak kapamalad ka ku mga tao kung nganin kabapira-pira tutungan na ya malololot giginawai aya sabab pakya pa ka blablagiran aya sabab akya pa ka preduriduiran aya sabab pakya pa ka tatalikudiran na sabab sa gyang kutwa may to a dunia sabab sang kutwa may to apira ka nagyuti sabab pakya pa ka tatalikudiran kaya da tawaranga udi na da talikud yutaw udi na so ginawa udi na tungan na ya na igir adna miyang isumpaton at tamaw ka di kapsina butaan na mararan niya gitu din idiran di kapakatalikuda mararan niya gitu din idiran di kapakatalikuda ilang man nakakalili da tutungan na yang giginawa kaaya kakalili digira adi makatatalikuda ayad na sabab yan akalilid na tamaw ka pera ka, sukay, galabak ka, lopa, nagina ni sabab. Hagi piya gura-dura na dira naging kuta dunia. Na para di ka mapadsagyang kuta mga tao, ay kagud mga tao, udi na para ka mapadsang kuta mga tao, at kabayang ko mga tao. Natalikudin ka, udi na baka kiran di ipakipagurad sa gyang kuto, akakuang kamambo ko dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.